Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita bertemu dalam sesi yang pertama. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Anzur ila nafsika thumma taqi lil alamil ulwi thumma sufi tajrihi sun'an badi'al hikami lakinni wa madalil adami wa kullu ma jasa alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahil al-qidam wa fusira al-imanu bit-tasdiqi wa nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi faqila syartun kal-amal wa qila bal syartun wal-islam ashrahanna bil-amal مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام بدر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد قيلا فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغيرش أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاشفع سبيل الحق واطرح يميا حياته كذا الكلام السمع ثم البصر به أتانا السمع فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف حي عليم قادر مريد سمع بصير ما يشاء يريد متكلم ثم صفات ياتي ليس بغير أو بعين الذات فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ووحدة أو جملها ومثله إرادة والعلم لا للعمل. Sambung dalam sesi kedua. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة واختير أن نسمع توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها ونسي القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه وكل نص الحدوث دل يحمل على اللفظ الذي قد دل ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في الجهات ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر
ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر. وبسر معراج النبي كما رووا وبرئا لعائشة مما رموا وصحبه خير القرون فاستمع فتابع لمن تبع وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة يليهم قوم كرام بررة عدتهم ست تمام عشرة فأهل بدر العظيم الشان فأهل أحد بيعة الرضوان. والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع. فيرزق الله الحلال فاعلما ويرزق المكروه والمحرم في الاكتساب والتوكل اختلف والراجح التوصيل حسب من عرف وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة فالثاني. Bina saya ngomong dalam sesi yang kedua. Buku makna dan buku surah وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث وحذر انتقامه. Dan bermula titik nas yang muham dia nas akan serupa Allah dengan makhluk itu takbir olehmu akan ya nas atau kafir olehmu dan kasar olehmu akan bersih dan bersih olehmu akan Al-Quran artinya kalamnya Allah pada nama dapat bersih daripada yang baru dan takut olehmu akan siksaan Allah. Dalam baitnya disebutkan bahawa apabila nawrid atau datang dalam Al-Quran yang kira-kira memberi faham atau memperoleh ditunjuk kepada serupa Allah dengan makhluk, maka ayat atau hadis tersebut ditakdirkan atau ditafsir. Dari contoh hujjah atau ma'arah dan dalam ayat Ar-Rahmanu ala arshi istawa, Allah duduk bersila di atas aras. Dan lagi berjarah di dalam ayat Yadullahi fawqa aydihim, jarah Allah di atas jarah-jarah mereka itu. Maka ittifaq atau sebutkan ulama dari tafsir atau tafsir ayat atau hadis tersebut ataupun tafsir baca hukum ada itu bahkan karena Allah Subhanahu wa taala wajib mukhalafatul hadis. Makna takbir di sini adalah tergantung dari sebagai zahirnya beserta penyata makna yang dimaksudkan. Adapun takbir di sini sudah takbir yang dimani, artinya sudah bertakbir ayat atau hadis tersebut, kemudian diserahkan makna atau maksud dari nas tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir Ibu yang sambung nau. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. Dan tiadalah pangkat kenabian itu yang diusahakan akan pangkat kenabian walaupun naik dan hamba
Nabi bermula demikian pangkat kenabian itu karunia Allah dan mendatangkan akhirnya karunia bagi seman yang kehendak dengan Allah. Inilah Allah, rahmat Allah yang memberi segala nikmat. Dalam keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, pangkat kenabian bukanlah perkara yang dapat diusahakan. Pernah sabab kedudukan yang dapat diperoleh dengan kerja keras, sungguh ibadat dia terubur kebaikan. Walaupun dia pun ibadat yang cukup hebat-hebat, bahkan patut dikatakan awliya sekalipun. Cukup. Yang terakhir, wa wajibul akhdhul ibadi suhufa kama minal qur'ani nasfan urifa wa mithlu hadzal wazn wal mizan fatuzanul kutubu awil a'yan. Dan bermula mengambil oleh hamba akan suhuf itu wajibnya, sebagaimana barang yang digunakan akannya barang daripada Al-Quran. Hal keadaannya barang itu dinaskan akannya barang. Dan bermula ini itu catatan amalan dan timbangan. Maka ditimbangkan akan catatan amalan ataupun akan ain-ain amalan. Baik, terima kasih kamu ucapkan kepada Tengku Wakil Habib. Kepada peserta, kamu persilahkan untuk mengambil tempat semula dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku yang baru saja meninggalkan pentas, beliau bernama Tengku Muhammad Al-Fisyahrin bin Hamdan. Beliau berasal dari Kampung Denau. Baik, usai sudah 3 peserta Musabaqah Hifdhul pada malam yang berbahagia ini, selanjutnya kita beralih kembali kepada Musabaqah Muhadarah yang akan tampil dari nomor undian 8.